សូមស្វាគមន៍លោកស្រីជាតិនិងអន្តរជាតិមកកាន់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឈុនអូន Golf Resort និង PGA Welcome to today's ceremony. We are delighted to have you with us as a witness to the formal signing of the agreement between Chunon Golf Resort and the PGA Incorporated. Absolutely honoured to be here this morning. So, Mr. Chairman, Your Excellency, thank you so much on behalf of the PGA, our Chairman Alan White, and all of our team and our members globally. It is a real honour to represent our business, and it is absolute. Thôi thì cả cho bạn lấy khá viên chuyên ôn Golf Resort cho mùi PGA đi trong thực hành mình dù mình chạp với và hai thì mình viên ca của cụ chỉ có chỉ ổn đã chiếc lời PGA